ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Dr. Masisi o kwa New York kwa Amerika go tsena phuthego ya lekgotla la ditšhaba e tla itebaganyang le dikgwetlho tsa lefatshe ka bophara. Go kaiwa fa dipalo tsa bo mantšhwe di le kwa godimo ebile lefatshe leno le ka kgona go rekisetsa mafatshe a mangwe. Go akaretsa bomme mo boeteledipele jwa ditlhopha tsa metshameko go rotloetsa tekatekano. Taposa ke o rana ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bodi amogele totona Dr. Mokgweetsi Masisi o gorogile kwa New York America go tsena phuthego ya bo 77 ya lekgotla la ditšhaba e simololang ka la bobedi baeteledipele ba mafatshe ba tla dira maiteko a mangwe gape a mašwa monongwaga go tla ka ditharabololo tsa dikgwetlho tse di aparetseng lefatshe jaaka go diragadiwa ka bonya ga maitlamo a ditlhabololo tsa sennelaruri ke mafatshe dintwa tse di sa bepeng le seemo sa phetogo ya loapi. Tona ya tsa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape a re Dr. Masisi o tla dirisa sebaka sa phuthego e go bapatsa phuthego ya lekgotla la mafatshe a kgakala le mawatle e tla tshegediwang ke lefatshe la Botswana ka kgwedi ya Sedimonthole monongwaga le go kopa dithuso gore phuthego eo e atlege. Ke Filemo Kgaotsane wa Bega. Totona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla tsena phuthego ya bo 78 ya lekgotla la ditšhaba go latlhela lentswe la lefatshe la Botswana mo mererong ya go tla ka ditharabololo tsa dikgwetlho tse di aparetseng lefatshe gompieno. Ga gona kgatelopele epe e kalo e diragetseng ga sa le phuthego e ngogola ka ditlhobolo di tsweletse ka go llela boatleng. Phetogo ya loapi e humanegisetsa mafatshe pele seemo se se busetsang ko morago maiteko a mafatshe a go atlega mo go diragatseng maitlamo a ditlhabololo tsa sennelaruri. Totona Masisi o tla bua kong ya diphuthego tsa matlhagola tsela ka moso ya Summit of the Future e rulagantsweng ke mokwaledi wa lekgotla la ditšhaba go betla tsela ya go busetsa mafatshe mo seporong sa mono o neng wa tlhama lekgotla la ditšhaba ka 1945. Re maikelo a lone ke gore e lebelele gore le ga ntse re na le tse re di ipeetseng pele re tsweletse jang ka tsone bogolo jang ga re lebeletse Sustainable Development Goals. O no a gakologelwa ga moragonyana ga le ne ra lebelela gore re tsamaya ga kae mme ra lemoga gore ga moragonyana yaanong kgang ke gore re leka jang gore re tokagatse bogego jwa gore tsone tse re di ipeetseng pele tse mma di iragale. Ngogola lekgotla la ditšhaba le la tshwaya sephatlo sa mosepele wa maitlamo a ditlhabololo tsa sennelaruri wa 2015 go ne go supagala gore mafatshe a santse a tlhaela go diragatsa maitlamo ao thata. Pego ya 2024 e le bankgatelopele e dirwang ke mafatshe e supagala lefatshe la Botswana le le mo maemong a bo 114 mo mafatsheng a le 166 ka 64%. Bontsi jwa mafatshe a saletseng ko morago mo go diragatseng maitlamo a ditlhabololo tsa sennelaruri ke a kgakala le mawatle a tla kopanang ko Botswana ka Sedimonthole go tla ka maano a mašwa a go itlodisa melatswana. Yaanong re tsile kwano gore re tle go lekodisanya gore lo kgona eng ebile re tlile go kopa gore ba kgonang gore thusa ba re thuse jaaka o no bona Maloba Botswana le ene a tsenya lebogo go thusa ko Namibia ga ba tlhokagaletswe ke tautona. Tiro e mma ke tiro e tona e tla tshwarang ka kgwedi ya December e le 10 go tlhela e le 13 jaaka ke buile ya go le re batho ba le bantsi ko lefatsheng la Botswana. Boboloka jwa yone ke gore mo LDC go na le lenaneo le le dirwang la ngwaga tse 10 le leng gore la go bidiwa ka toropo ya rona ya Gaborone e leng gore mo ngwageng tse 10 tse di tlang re ikaelela gore le mafatshe a senang tshitshilwa noka re tla be re le kae ka gore re mafatshe a re senang lotshitshi mme re tlhabologa. Yaanong re sologetse botautona ba one mafatshe a otlhe tautona o laleditse le botautona botlhe ba e leng gore ke maloko a United Nations gore ba tle Botswana. Tautona Masisi o tla buisa phuthego ya lekgotla la ditšhaba ka la bone. Ke Filemo Kgaotsane, BTV News, New York, America. Bangwe ba batho ba ba tlholegang kwa lefatshe la Namibia mme ba ne ba setse e le Batswana ba le 11 le bohera bobedi ba boetse kwa lefatshe la Namibia. Se se tlamorago gore batho bao ba ikopele go boela kwa ba tlholegang teng mme seo se dumelana ke mafatshe mabedi. Tiro eo e dirilwe maabane. Batho bao ke malapa le 46 ba ba saleng ba ikopela go boela Namibia fa e sale ka ngwaga wa 2013 go ba hudisetsa ko go dirilwe
kwa molelwaneng wa Dobe mo tirong e neng e eteletswe pele ke tona wa Pereko le selegae mme Ana Mokgethi ga mmogo le bagolwane ba bangwe ba puso. Batho ba Namibia ba ne ba tshabela mono ka ngwaga wa tsa bo 1900s mme jaanong bangwe ba dumela fa nako itsile go boela gae kwa dikgaolong tsa Omaheke o Jupa le Hatep gone kwa Namibia. As long back as 1956, these communities have always expressed an overwhelming response and desire to relocate to Namibia. After Namibia attained her independence as early as September 1990, during the state visit to Botswana by Dr. Sam Nujoma, President of the Republic of Namibia, the two heads of state and government, President Nujoma and President Dr. QKJ Masire of the Republic of Botswana, then agreed that these communities should be allowed to relocate to Namibia, their ancestral land. But today I want to applaud the government of the Republic of Namibia, the government of the Republic of Botswana, for your joint effort of ensuring that citizenship is not an issue that is hampering and affecting our program today. Most of these individuals that you are receiving here, if not all of them, have already renounced their citizenship as far as Botswana is concerned, and the government of the Republic of Namibia have put measures in place to ensure that they are accorded Namibian citizenship. Go kaiwa fa lefatshe la Botswana le na le bokgoni jwa go nna morekisi mogolo wa bomantšhwe kana le palo e ntsi ya bomantšhwe lefatshe ka bophara. Modulasetulo wa lekgotla la barui ba bomantšhwe Re Thabo Mokoena a re le fa barui ba bomantšhwe ba lebanwe ke dikgwetlho tse di farologaneng ba dirisa leano le le nonofileng go tsosolosa kgwebo mo go tsa temothuo le bojanala tota. O buile se kwa phuthegong ya mokgatlho o mono ga borone go rata Moranyane. Tebelopele ya lefatshe leno ya 2036 se gatella seabe se botlhokwa sa mohama wa temothuo mo go godiseng itsholelo ya lefatshe la Botswana. Go bolelwa fa lefatshe leno le na le tikologo e siametseng bommantšhwe ebile gape na le lefatshe le le ntsi ka jalo dinonyane tseo di ka gola sentle ka tsosologo mono. The main objective is to promote ostrich farming in Botswana. And really, we are the critical link between the farmers. Maikaelelo magolo ke go godisa thuo ya bommantšhwe mo lefatsheng leno. Mme re le ba bofa ke rona ba re gokaganyang barui, puso le batsayakarolo ka go farologana mo dikganyeng tsa bommantšhwe. Re le lekgotla re tsere dikgato tsa go tsosolosa thekiso ya bommantšhwe. Mohama wa thuo ya bommantšhwe o tsweletse ka go supa kgolo e tona mo mafatsheng a sele mme mo lefatsheng leno la Botswana re na le bokgoni jwa go nna mangwe a mafatshe a rekisang mmantšhwe ka bokete re lebile gore re dipalo tse dintsi tsa bommantšhwe. Lehatshe la rona ba gaetsho le tshwere palo ya dinonyane di hetang tsotlhe mo lehatsheng worldwide mme ga re ntshela le Thabe mo go Sonisi. Mogolwane wa diphologolo ko lephateng la temothuo Re Bueno Mokhutswane a re thuo ya bommantšhwe na le dipoelo ebile e kgona go ka bakangwa. Ba ba nnang ba dira ditshekatsheko ba go raya ba re ko re kgomo e le nngwe hela e go ha namane e le nngwe hela a kere ha e go hile namane e nngwe hela eo wa go godisa namane eo plus minus 21 months o bontsha 250 kg mo go yone. Ba ba sekasekileng bo mmamtswe ba re mmamtswe a le mongwe hela o mona magadi o ta go around kana dikokwana di ka nna 40 a go letse dikokwana di ka nna 40 yalo ha o a go dithaba di go neela about 1800 kg mo go plus minus 13 months botsa 13 months le 21 months. Ha go dimo ga mo a ba go ha almost mo 50 square meters ya letalo. Bokopano jo bo ne bo phuthile ba na le seabe ba akaretsa barui ba bommantšhwe lephata la temothuo le ba Botswana University of Agriculture and Natural Resources BUAN go thulantsha ditlhogo le go tla ka maano a ka thusang go tsosolosa mahama wa bommantšhwe. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone.
modulasetilo wa khansele ya Mabutsane re Kgopolo Ramosesane a re seemo sa tirisobotlhaswa mo banneng ba dingwaga tse di kwa tlase sa thobaetsa mo kgaolong eo ka sa mathata isago ya bana bao o bile se mo phuthegong ya khansele kwa motseng wa Mabutsane kwa kgadileng thata mokgwa o a tlhalosa fa o tsolola ditshwanelo tsa bana. Emmanuel Rapoa. Kgaolo ya Mabutsane ke nngwe ya tse di santseng di saletse morago ka ditlhabololo ebile ya amiwa thata ke seemo sa lehuma ka go sena metswedi e kalo ya ditiro le madirelo a dithoto. Kgaolo e bo e sa robalelwa ke ditlhokwa ka go na le bagolo bangwe ba ba dirisang bana botlhaswa mo go tsa tlhakanelo dikobo, seemo se se kwagatsang bana le go senya sebaka sa go tsepama sentle mo dithutong. The district continues to experience an increase of... Kgaolo eno e tsweletse ka go gatisa kgolo ya dipalo tsa bana ba ba kgokgontshiwang ka tsa tlhakanelo dikobo. Re na le dikgang tsa kgokgontsho ya bana di le 82 fa tsa petelelo di le 12. Ka jalo se se a re gwetlha go ema kgatlhanong le diemo tse ka bana bao ba kgokgontshiwa ke ba malwapa a ba tshwanetseng go ba tlamela le go ba sireletsa. District leadership, because these children are violated in families within the community where they are supposed to be nurtured and protected. Fela go na le ditiro tse di mokawana tsa kgatelopele mo kgaolong e. Proposal ya project ya kokong ye ne supa gore di analysis tsa yone di supa gore taka ye re kopilang gore e tlhotlhogone kokong kwa e supa gore ta e pasitse ye ntutang gore e tsile go tsa banana ba le palonyana e ba hira mme re kgone gore motswa go tlhabologe ka go dira project ya ditena. Ne re sena ngaka go tlhelele go maokane re tsa ngaka hela go jwaneng ka bua thata ra nna le ngaka go maokane le matlo a ESP re ra kola ga giwa ntlo e tona ya ngaka gape ga giwa le di semi detached houses tse le gore di nna ba dira le puso ka bua thata ka backup generator le gore ke bua jana ene ya tsengwa mo tleliniking ya maokane le gore ha motlaka se o tima jana backup generator e tenya phika. Ere bani ba Mabutsane ba ikaegile thata ka temothuo, khansele ya tla maiteko ao ka go tlhomamisa gore metsi a leruo a nna teng. E re ka se tshwarwa ke ntšapedi se se thata boeteledipele jwa khansele bo itela mo babeeletsing go tlhodumela gore ba ka thusa kgaolo eo fa kae go atla maiteko a puso. Emmanuel Rapoa, BTV News, Mabutsane. Waitso o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela bomme ba kgoletse go nna thaga le boineelo ka jana mothala wa bone o bonala mo mohameng wa moepo se se tlhalositswe ke mogolwane wa Giyani Metals mme Elisa Modikwa kwa phuthegong ya borataro ya bomme ba mo mohameng wa meepo e leng e tshwaretswe mono ga borone Mojadi Mokibelo. Go tswa hela go dingwageng tse di kwa morago mohama wa meepo o ntse o lejwa jaaka mohama wa borrehela mme dinako di hetogile ka jana bomme ba supile ga bana le bokgoni le dikitso tse di tseneletseng mo mohameng o ga mmogo le go nna ba tsa ditshwetso ba thwathwa mo go tsamaiseng meepo mme se e le kgatelopele e tshwanetseng go opelwa le gofi. Achieving gender inclusivity is about much more than just go akaretsa bomme ba bo mo mohameng wa meepo go thokana le gore go nne le tikologo e nonehetseng go sireletsa go ka amogela bomme go ka direla mo go yone. Ko Giyani Metals re itamile go dira melao e akaretsang bothe go akaretsa le bona bomme go dira se rabo re neela bomme thompho le monyeta wa go ka ntsha maduo mo tirong. Everybody feels respected and empowered to achieve their potential. This is an incredible platform that not only gives an opportunity se ke serala se se kopantseng bomme ba ba nang le dikitso le boitseanape jo bo tseneletseng go ka bo amogana le bomme ba bangwe. In a room full of smart trailblazers who have so much to teach us. Bomme ba ba mo mohameng o ba gateretse botlhokwa jwa go emana nokeng le go ba tshepo mo go bomme ba bangwe. We are busy pushing for policies such as re tsweletse pele go ka ema nokeng gore go nne le melao e kgatlhanong le kgokgontsho ya bong ko ditirong ga mmogo le go ema kgatlhanong le kgethololo e e dirwang ko ditirong. A lot of us in the boardrooms. You need to practice what you have. O le mme o tshwanetse wa diragatsa se o se ithutetseng ko sekolong mo tirong
ka jaana e le gone go ka go thusang go ntsha maduo ko tirong. What you have learned. That way, that's when you gain skill. Phuthego e ne e kopantse bomme ba ba mo mohameng wa meepo mme ba dirisa seralase go ka godisana ga mmogo le go tiisa go bereka mmogo e le bomme ba ba mo mohameng o ebile e le dikao tsa basetsanyana ba ba tswang ko tlase mme ba eletsa go ka tsena mo mohameng o. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Tona ya dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo re Malala re tiro ya go agiwa ga dikolo tse di potlana tse di sha kwa legonono le lekgwapheng kwa Molepolole e tsamaelana le maikemisetso a lenaneo la gatautona la tlholontšha le le gatelelang botlhokwa jwa go fetola ka dilo di dirwang ka teng o buile se maabana simolodi sa semmuso tiro ya go agiwa ga dikolo tseo kwa Molepolole. Abigail Samson Kapego. Re Molala a re ba solofela gore ka go ya dikolo tse pedi tseo kwa Molepolole e tsamaelana le lenaneo la ditlhabololo la Development Manager Model le le simolositsweng go netefatsa gore ditiro tsotlhe tsa ditlhabololo di dira ka boleng jwa bo kwa godimo le mo nakong e e beilweng. A re go agiwa ga dikolo tseo go tla thusa go fokotsa tlhaelo ya mantlwana a borutelo mo dikolong tsa motse wa Molepolole. Banna ba re ba hile nako re saenne kontraka le bone ha ba ka hitisa nako eo ha go sena sepe se se tshwana le COVID ka neng ha ba ka hitisa nako eo ba re duela ra ba charge ba tla le re madi a so sa boraro ke yone boleng ya ditiro tse di ang go dirwa lo bone ya kana re ka etsaga lo a bona gore le swene se kwele yanong o ka re ya gona university nyana primary school. Tautona ga ata ka lenaneo la thomontšha a re tshwanetse gore re dire sengwe le sengwe se re ka se kgonang go bona gore ditlase tsa rona di a ngotega di a ngotiwa mme ke sone se e le gore re siana ga morago ga sone gompieno batho beso re itamile gore ra go aga dikolo mo kgaolong e yotlhe mo districting di ka nna 30 about 22 schools across the country tse pedi tsa tsone tse 10 tsa tsone setse di le go seemong se se go godimo thata dio tse batho betshotse ke se le gore re na le maikaelelo a tsepameng. Company e fileng tiro ya go aga dikolo tse ya DFMCO e tshosifa e tla netefatsa gore tiro yotlhe ya go aga dikolo tseo e dira go setse morago lenaneo le la Development Manager Model. We are very excited about what we hope to bring here. We are working hard to deliver these projects. The teams are, as you can see, there's progress on site, on Sharp's construction site. They're doing well. There's going to be many opportunities. Re itumetse go ba re file sebaka se mme ebile nngwe ya maikaelelo a rona ke go tlhabolola matshelo a banne ba motse ka go ba tlhamela ditiro. Keletso ya rona ke go bona dikolo tse mo isagong di ntsha dialogane. But most importantly, we are looking to see the next generation of learners come out of the school. We want to see the next generation of engineers, of teachers, of doctors, of entrepreneurs coming out of these schools. Tiro e ya go aga dikolo tse e solofetse gore e wele ngwaga o tlang o fela gore baithuti ka ngwaga 2026 ba dirisa dikago tseo. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Wetso jaanong a re tlhodumele mo go tsa mafatshe a sele bontlhopheng ba bararo ba ba tla emelang maemo a bokwaledi bogolo jwa lekgotla la mafatshe a selekane ba re ba dumelana le mogopolo wa gore go atswe mafatshe a neng a buswa ke lefatshe la Great Britain. Bontsi jwa maloko a lekgotla la mafatshe a selekane a ne a buswa ke lefatshe leo mme dipego di supa fa go na le bangwe ba ba santseng ba supa fa go tshwanetse go nna le phimolodikeledi mabapi le puso eo. Lekgotla la mafatshe a selekane le tla tlhopha mokwaledi mogolo wa lone kwa phuthegong ya baeteledipele ba mafatshe kwa Samoa kgwedi e tlang. Bontlhopheng ba bararo ba botlhe ba ba tswa mo kgaolong ya Aforika ba re ba ema nokeng mogopolo wa gore lefatshe la Britain le a mangwe a Europa ba arabele go bo a ne a busa mafatshe a mangwe a bo ba dira batho malata. Bontlhopheng ba tswa mo Aforika kwa mafatsheng a Lesotho, Ghana le Gambia. Financial reparations is good. However, tuelo ya madi e molemo mme kgang e tsamaela kwa ditsela tse dingwe tsa dituelo. Dingwe le dingwe di siame mme ke dumela gore go nne le dituelo tsa mmuso wa kgatelelo. The Commonwealth has a role to play. Will depend on the heads of government. Mokamedi wa dithuto tsa mafatshe a selekane kwa University of London o tlhalositse fa kgang ya dikaso e tla nna e le teng mme dituelo ga se madi fela go ya ka melao ya mafatshe. Reparations doesn't
just equal monetary compensation under international law. It can take many forms like restitution. Dituelo ga se madi fela go ya ka molao wa mafatshe e ka nna dilo di tshwana le kopo maitshwarelo kgotsa go tshwara segopotso. Kgang e botlhokwa e tlile go tswelela e nna teng ebile mafatshe a balekane a na le seabe. Ongoing conversation that I think will remain high on the international agenda, and so therefore of course the Commonwealth has a role to play. Phuthegong ya bofelo ya mafatshe a selekane e neng e tshwaretswe kwa Kigali, Rwanda ka 2022, Ken Charles wa boraro o ne a tlhalosa a utlwise botlhoko thata ke kgang ya go dira batho malata, mme fela puso ya gagabo ga e dumalane le go duela dikatso dipe. Baeteledipele ba Britain ba santse ba sa dumalane gore go ya pele go dire jang. Tona wa pele a re go tlhophiwa dikgang tsa bogologolo fa wa nako eno a ise a buisepe mabapi le kgang e. Laone Legwale, BTV News. so a re di beiphegelane teng ha jaanong sebaka a ene sa tsa metshameko Liza o Sakeng o go tshotse. Ke a go leboga kgaitsedi ka go etshoma dume na ke Liza o Sakeng ka dikgang tsa metshameko mme ha re di simola hela ka tsa motshameko wa golf mo mahelong ano a beke ba komponi ya meepo ya ditemane e bonde Botswana o rapa le tlhakane le Damsa Mines ba simolotse ipilelo ya dingwaga tse 5 ba tshegetsa kgaisano ya o rapa Diamond Golf Challenge e ba dirisetsang dithuso tsa bopelotlhomogi mme gompieno e lebagane le setlhogo sa go tokagatsa dithuso tsa bone mo go tsa botegeniki. Kgaisano e ya malatsi a mararo e simolotse maabane ka Business Summit e neng ya akaretsa bokopano jwa bagwebi ba ba botlana kgotsa SMMEs. Kgaisano e nngwe ke batshameki ba golf ba le lekgolo go tsentlheng tse nne tsa lehatshe leno go tla go phadisana mo dikarolong tsa bomme le borre di akaretsa ba bagolwane mo motshamekong ga mmogo le ba